ithe mutirona mundu arahingukira murata wake akanika indo ciothe guku. Ndugatuike confused. Sunday yet ndikinyete kuma na muthi wa Wednesday kuria JCM kuria maundu makorwo magithukana nginya makiria Kiengei arega ndeto ici irare kana cieterere Sunday ikinye just a few minutes after Wairimu Kimani gukorwo apologize for leaking that conversation yake na Damake iturura uhoro wigie relationship yake na Kiengei akorwo agicomment uhoro uyu wigie ndeto ino makiria the leaked audio ya Damanatiga ado makire very confused before thikiririe that comment ya Kiengei titekeria ngoma there ciganona ciegie uri andu magikorwo magitukanirwo guku nenda-ini. Uyu akiuga Damahamini anaona na masikio macho ikiwa off, na akioyo akiuga does it confirm that whatever she said was true. Kuona Damara koretwo agiturura maundu maingi muno megie Kiengei na Joy Kiengei. Uyu nake akiuga Dama atakuja hii church tena kweli. Ithe mutirona mundu arahingukira murata wake akanika indo ciothe guku. Ne kuhingukagira u murata wake. Urahingukira murata wake. Riu ucio ni murata riu. Ta imagine ucio ni murata e mundu wa ka distance. Waithira. Ona nyambura ucio muikaraini. Dukana mwere odo. Dukana mwere odo. Maundu mamwe thina mombirira. Praise the name of the Lord. Mego tigo konokete otagwa cikie jo ni ihi.